College pun pibro. Kecung tip nam ta kitu ki ban sa late to exam nam ta kani kan dayat admission nam ta kani kan dayat te ka admit card nam ta kini kala mi lada pimpat yuk jing tip te sa check no bat sa download no ya ka admit card ka jong phi te ka kum kani ka notice ka bala mi nandu shi trik jong jun te ka admit card la yuk ban download nandu ka art trik jong jun. This is an information to all candidates who are apply for admission to the 2-year diploma course of the 7 Dayat for the academic session 2023-25. That the entrance test will be conducted on the 10 June 2023 from 11 a.m. to 12:30 p.m. Kemawa kan negara ya baro kepada hari ini new tali ki district te kan debit shifotrik June arjar fly por kelong khatway baje step hadu khatar baje janmit khatar steng janmit. Admit card for the mentioned test can be downloaded from the official website makeeducation.gov.in. Pihak boleh pihak kena ke website, kumba pihak apply online hang ke website, pihak download nak tu ke website hi makeeducation.gov.in. drt.makeeducation.gov.in. Government of Meghalaya with effect from 1 p.m. 2nd June 2023. Yang try boleh download hi baro. Te kalau poi ke email ru, pihak ban check nak email ru, kalau poi ke email ru. Te nam ta kitu kwa ban tip ma kwa ban yo ki jingli nam ta kini te khaneru ngada ban pen solve yakini ki question adu arja prang yo arja pra arja arpo arja armat kitu lightly ngada ban pen solve te ki video ki bare ngada ban pen solve te hakine sampai kum gini ki video kini ngada ban pen solve te ngan sabu ada ka playlist hapo ka description filawan suk like bihak tu ka description bangalabu ka link ngan sinar ka playlist samta delete question solve tu ya filawan like behang tu bat sa check na gitu bade mesa page na gitu video ba kum kinu ki question ki1 hakini kisne ki bala dab mat kumno ban pen kre pen sa tu ban kumno ban pen kre ne gongumno the areas to be covered for a test are general awareness, logical thinking, reasoning ability, aptitude test, scholastic ability test, different subject areas, general English, language kita English udon GK udon aptitude udon lang tu ki teaching aptitude don ki scholastic ability test ukidon te ban tip nuk sa kitab de ki jingle ka ngada pen solve ya question paper ngada pen solve te sa check kini ki video kini ka link hapo description ngalabu ka playlist supaya nang tu sa check kawai sa page te kila bandon ki ba ngaba klaru te ndrei most of the question ki dei ki ba day ben te bisa persang sama phi ban solve nomor ba ban yo admission hakini nyo tali am kan la ka jong district kin page block wise but omdon code of mark mud ba ubah kam score high mud wan chika kadan ko manikong kebawan nang tater kan ya sim tawet kat kum ka score bai ko jinon kin member bai telada omdon briu omdon telada yo dunaru unyo bai kata kan kadon ka jong ka district kat kum ka blocks allotted nam ta klejon jong ki blocks kat kum ka jindon ki seat ke te omdon code of mark te wanom kali kat no mark nganon kaman pas mde amdon kata te ndala pas ya kata ka ndala mi list sang taru te kandon sa ka interview ka gikhore ka counseling te gin sa kali em tu te phila banyo phila nom yo ya kata ka shong sa ka jingnang ka jong phi ban jubab ha tu ka por te ngathrai tang gine ki jing pen shai ki jing era ko jonga nam ta kitu ki ban sa pen kre nam ta kane ka entrance test delete entrance test kebre pok ki nyau tali ki dayat pok ne jelam kali ya tang gini kresbon